U organizaciji Društva Srpsko-ruskog prijateljstva Vladimir Putin, a pod pokroviteljstvom grada Šapca, po 5. put je organizovana likovna kolonija na kojoj su ruski slikari uzeli učešće. Kolonija je više od nekulturnog događaja, imajući emotivno osjećanje koje srpski narod gaji prema Rusiji. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu organizovati slične sazive, tako da će to doprineti i bolje kulturne ponudi našeg grada, a i polovina slika ostaje gradu, a polovinu oni nose sa sobom i tamo će izlagati u svojim galerijama i na svojim izložbama, i to je reprezentacija i Srbije i Šapca. 8 slikara je došlo u Šabac iz Sankt Peterburga, Ivanova, Moskve i Jaroslavlja, a smešteni su u pitomi pocerski kraj u kompleks Vile Albedo u Varni. Nalazimo se u odličnom ambijentu i prirodnom okruženju, što i dosta znači u slikanju. Vila Albedo je odlična, koristila sam za slikanje delove dvorišta i verujem da će se domaćinima svideti moji radovi, odnosno kako sam njihovu građevinu i prelepo dvorište predstavila na platnu. Kolonija je otvorena 14. septembra i trajaće do kraja meseca, a nosi naziv Srbija očima ruskih slikara, gde su umetnici, sudeći po radovima koji su već završeni i izloženi u Vili Albedo, ovaj kraj videli kao mesto budućnosti, prostor u kom se može dobro i kvalitetno živeti. Istakao bih odlično gostoprimstvo divne domaćice, organizaciju, sve je savršeno. Impresioniran sam manastirima Soko i Radovašnica, rekom Drinom, Čivijaškim karnevalom, a do kraja kolonije su nam obećali i posetu Valjevskim manastirima. Ovih 15 dana boravka u Šapcu će mi ostati zauvek u lepom sećanju. Umetnici su slikali pejzaže grada i sela, a organizatori su se potrudili da pored ugodnog smeštaja u Vili Albedo svakodnevno organizuju zanimljive sadržaje kako bi Rusima upotpunili boravak u ovim krajevima.